turabasuhuje cyane kandi tubifurije umunsi w'umunezero ndetse n'umugisha mwese mwahisemo gukurikira amakuru yacu twitwa Igika TV Rwanda. Tuba twagarutse ngo tukugezeho amakuru agiye atandukanye. Wowe uri kudukurikira uherereye mu majyaruguru y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tuba twamaze kugusuhuza cyane kandi twaguhaye ikaze. Ntitwibagirwa cyane cyane n'abari mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari muri diaspora nyarwanda. Mwese tuba twamaze kubaha ikaze. Nge nitwa The Fresh. Reka tubabwire ko urwego rw'imiyoborere RGB rwahagaritse ibikorwa by'amasengesho byaberaga kwa Yezu Nyirimpuhwe. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwahagaritse by'agateganyo ibikorwa bijyanye n'amasengesho byaberaga ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe iherereye mu karere ka Ruhango. Ivuga ko hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano ndetse n'ituze ry'abahagana. RGB ibi yabitangaje tariki ya 17 Gicurasi 2025 mu ibarwa yandikiye umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Kabgayi Musenyeri Dr. Ntivuguruzwa Baritazari. RGB yavuze ko hashingiye ku isesengurwa ryakozwe ku wa 17 Gicurasi 2025 yagaragaje ko hashingiye ku isesengura ryakozwe ku bwitabire n'imitegurire y'amasengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka abera kwa Yezu Nyirimpuhwe, byagaragaye ko ahantu amasengesho abera hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze by'abahagana. RGB yatanze urugero rw'amasengesho yo ku cyumweru tariki ya 27 Mata 2025 ahabaye umuvundo w'abantu benshi ku buryo byateje impanuka, abantu bamwe bakahakomerekera. Yakomeje ivuga ati mu rwego rwo gushaka ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'ahaba hasengera aho nyine ni ku ngoro kwa Yezu Nyirimpuhwe, turabamenyesha ko amasengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka yahaberaga ahagaritswe by'agateganyo kugeza hashyizweho ingamba zituma hatazongera kubaho ibibazo byashyira abahasengera mu kaga. Mu ntangiriro za 2025 nibwo byari byatangaje ko iyi ngoro yashyizwe ku rwego mpuzamahanga ishyirwa ku rutonde rw'izindi ngoro za Yezu Nyirimpuhwe ku isi. Kwa Yezu Nyirimpuhwe ni ahantu hamenyekanye cyane kubera abahasengera bavuga ko bahakiriye indwara zitandukanye, ndetse kandi habera amateraniro manini buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi. Hateranira abanyarwanda baturutse hirya no hino mu gihugu ndetse n'abanyamahanga, ndetse kandi bakahakirira abarenze ibihumbi 80 baje kuhasengera baturutse impande zose zo ku isi. Itangazo rya RGB ryavugaga riti ni itangazo ryandikiwe cyangwa se ryamenyeshaga umwepiskopi Gatolika wa Diocese ya Kabgayi yitwa Ntivuguruzwa Baritazari n'akarere ka Muhanga iyo Diocese iherereyemo. Bagize bati impamvu guhagarika by'agateganyo amasengesho abera ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe mu karere ka Ruhango nshingiye ku itegeko nimero 56 akarongo 2016 ryo ku wa 16 z'ukwezi kwa 12 2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rikanagena inshingano ndetse n'imitunganyirize n'imikorere nshingiye ku itegeko nimero 72 akarongo 2018 ryo kwa 31 z'ukwezi kwa 8 2018 rigena imikorere n'imitunganyirize by'imiryango ishingiye ku myemerere ishingiye ku mabwiriza y'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nimero 01 akarongo 2025 ryo kwa 6 z'ukwezi kwa 3 2025 ryerekeye ibindi bisabwa imiryango ishingiye ku myemerere nshingiye ku isesengurwa ryakozwe ku bwitabire n'imitegurire y'amasengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka abera ahitwa ku ngoro kwa Yezu Nyirimpuhwe muri Diocese ya Kabgayi ho mu karere ka Muhanga intara y'amajyepfo. Byagaragaye ko ahantu amasengesho abera hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze by'abahagana. Aha twifuje kugaruka ku masengesho yabaye ku cyumweru tariki ya 27 z'ukwezi kwa 4 2025 ahabaye umuvundo w'abantu benshi ku buryo byateje impanuka, abantu bamwe barahakomerekera.
mu rwego rwo gushaka ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'abahasengera aho ni ku ngoro kwa Yezu Nyirimpuhwe. Turabamenyesha ko amasengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka yahaberaga ahagaritswe by'agateganyo kugeza hashyizweho ingamba zituma hatazongera kubaho ibibazo byashyira abahagana mu kaga. Mugire amahoro. Ni itangazo ryashyizweho umukono na Dr Doris Ukeza Pikari, ni umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB. Jye nitwa The Fresh, iki ni Igika TV Rwanda. Tubashimira ko mudahwema gukomeza gukurikira amakuru yacu. Turabashimiye amakuru nk'aya n'akaga